Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina uguro bubwega ningo kugwata ugeni kiri nteto cietu ceru thitha twiri tariki 11 mweri-ini jwa iri mwaka-ini jwa 2025. Mbita Maureen Kinya, mwonanire twa mathithio ni Maureen Kirimi. Amana nteto iria nkureterete ni tumba kuga kawira bae na kenda lutige kitigana kaina nengera mokorowe Kawira kumeneria mubunge Kirimango Shine. Bishop ba MCK kuga bakotha mbecha kuchokeria Kawira ire chonde atumira kiredi Mutuma. Bunge ya Meru kuchokera MC bakiuga bakongera kathari kiri guchunga mirandi iria yagairwe mbecha. Kanjo ya Minister amwe na Rais Ruto ni kurukite trilioni nyagatanta izire kiri budget ya mwaka 2025-2026. Gavana Kawira Mwangaza ntuku ya Narua ni akinyite ntere cia Kaguma wodi-ini ya Mwangathia aria onekete gwitana mbere kugerera migwe atongeria. Narua akimurika MC wa Mwangathia na mubunge Kirimango Shine no riti akari kumwika marombene beterete ugambi bwa koti tariki 14 mweri jwa ithatu akiuga gitumi akurowa ni buria achiumitie gukaria mbecha cha Meru itikenyangwe na kenda atikethirwe ari ndebene 2027 ni kwithirwa aregani bawe ne baije akabachinda. Mwangaza nkuruki na chikurite MC bambunge ya Meru akiuga bebererie mbecha cha uchuru kiritwana twa ECD para chiki akiri wakibwa mochari. Mutuikare ni agututariria. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ura muthejo naru ikinyite wandini ya Mwangambia thokone ya Kaguma na akiaria nonenie kuria mwingi kumugwatia na maromba kenda gatorie gamba riri kotini riria ririgeri kugitwa tariki 10 mweri twitite mutongeri ura ugite kiria kuthangikirwa na gukwira tikingende nikigina kia mwana wa Meru ethirite ikaria nene andombera gasinda gokoromba wambi kyanguye maromba nani kanda ugire kana Kamiru ngakagwatira na ndauga ngakalinto byenu na mpura enkuurwa te kwa Kawira binafsi ukagina gwako te mpura nunto tukarande tukaramire kabira nabo kingi Kawira na ugite atongeria baba kurwana nawe no kaba gukira bakabana nawe ndebene mwankene jwangirijire 27 ni untu ni bakumenya bwega kabatura torati urire kiraitu murungi na mithikari nture kire kithurano kithiru nani anto bakai makatero bakwenda kule Meru bakuga Meru tete tabwaga na ili ya bitete tabwaga bakuga mama gakana no tobeno gwa 2027 ndeja ko banyorosora nyorosa tushikane na anto bakwa na Mungu na bila shaka tutawanyorosha kama kawaida. Bunge Kawira Mwangaza na ugete mukari na niwe moringi wa kura no wore na inya yombe ya gukura mutongerio bisi indete atongeria kiumbe rangerekano agechikora bunene mubunge wa Central Imenti Kirimango Shine akemuria tena kathari brua komwania na kinyakira kariba Kaguma MC wao Njoki Mugambi na mwerenchete bwa kungana baritaniria ngugende na regete buru babu na power ya kuania mtu ndebene Mheshimiwa Kirima Mheshimiwa Kirima na power ya kuania huo akavironga akiuga Kawira gakana ngakawira bai kanda alingerwa kura jole alingerwa kura tumba kuga Kawira bai na kenda lutege kitigana kaenda nengera mokorowe Shetani ashindwe ukoro mwaka sibita kaile konda kabiri akiuga ngaba nane
ndio ngore au kilema maoni ni ngore ya kilema na tunawa bishop ndio kwa ngore la awoni ndio balance tindo obera njo ni to kalende titanira ngoge njoki wani turi mo muringire tadimo kamura nje to kalende guruti akwairwa ni anto bao tuno bagikia ukinda muko wa mukalira kiongo amuyire ni bite ya kirima na mbi ndiye batebye niyo ukewa nuga ko mo ha kuga kemo pisani okwani jakaduri kama sinemare to ugaye ukerwa kemo pisani okwani ya mtu bataraizale to ugaye na ndo wale choge tikenki unga ni choge MCA ina kuitana Kawira Mwangaza akimakira kigero kya mirandi ya weti na mbere wakagita kawathani boya na ugite no mirandi mingi kinyakethira na ethirite agikurukira minyamaro mingi akiringithania mirandi yawe na mianka 10 ya wathani bwa Peter Munya na Kiraitu Murungi na uri yake kwa yere ime yake mpuro hiyo bodi yombe ile tutu mokura kwa magamba 79 endi amona bungu mbitete ngugenkurukia miaka yawe kuriye gwatene muthiene Kawira na ugite MCs baraba tukumugwata mbaru bala gwetete MCs bau bakiberi baritere kigena kiana baisindi ya kunyunya gochuru na kinya kya murandi jongombe bedira bakimwikira kigena kiu kya wakanyomba chantu bakwo iria ni chomo chare baita ngombe baita ochuru Paugana ndi barekera Kawira mbete cia gwaka mochari ndabere ibakire Murungu mbete irambikire cia mochari bombo kala kumbere para gutari yanto bare moyo bali ochuru bali mere miaga ntigwa shirena sitaje chuma renene pauga ibaka bakubakira mochari Makagoma wandine ya Mwangandi ya geshigo mbunge kya Central Imenti nke report ratito sha weru rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Bishop ba kanisa ya Methodist batongeretwe ni Reverend Muruni batariritie kureka kunganirwa kwao ni miario ya Mwangaza iria araitire kuchikura DG Mutumantu ithinki akagita karia arathithitie ndionga ntere chegembe ntukwegoro kirembicha irera muriki ni Weru TV Mwangaza na aronekanire kwirira kujukia Mutumata munini wawe akiuga gutikura amutethia guchoana kinyane abati kumutea ni untunewe wa muguragira kinyangu chiawe cha mwiri athinjiri baba nande baugite bakathithia maketha kutha mbecha kenda guchokiria Mwangaza mbecha iria chionthe atumira DG Mutuma. Boniface Mungera hari na chikinya nayo miarije gavana Mwangaza ntukwegoro kinyangu cha mwiri nda muraya ndairita na mukuru wakwa na biazi yakwa ndauriate ile twandikira ndabeni akunipatia hata shilingi moja hata murere roni kenda kiliwa prison anipatia heshima kama mama na ikumania yonande iretete muthuro na gwikithara gwa kwingi kumakirekerende ngwataniro yatumire icumirire mbere na kumwira Bishop Mwangaza na atererete Murungu amwa Reverend Mutuma akeria Bishop Peter Moru mutongere ma Bishop bonde bakaunti Meru na ugite kumira ntukwero bakethro bakibangania gento kyonde kira Mwangaza nenke Reverend Mutuma Pedro emushokeria atigashokere kumuruma kaire nkenda kumuria ngabana unete yo kinene atwandikire list ya sutira murire iratubira murire na kinya soksia murire na intobionde bira murire batwitwe kanisa tungane na kanisa ya Methodist yonde dene Kenya na batu na twe Meru County Clergy Forum na makanisa ya Meru jonde na pendwa bonde ba Meru na Kristo bonde ba Meru tukawatia mutanojo Reverend urorumo sietu unjasia mantu ya Jesu twamote musango yu nikenda twasokeria ngavana intobyawe nikenda areka kusumbura Kawira Mwangaza nkoro kiejo noyo yetemeria kurubanjoli ncheke bare bugite bakethro bakiudhurana na kudhurania Miro bonde Pedro bechanga na Pedro muchokire Mwangaza yento kyonde kira nenkere Mutuma Amiru bonde ibakuwa sauti eje yakone mukuru onjuri nante mwana munyi
mbarombe bachiuthuranio nara bari twana twa twiji ikaiji karumi twana twa twari ni abagu urumi akuru ni mukuru orumwa ekuru ibwe buchiarani ibwe bwarumwa atongeire ibwe burumi akanise ibwe burumi buchemanie burombe na kuombeka buitembecha cia kurera andu riu rirei nikenda mwana uyu wetu atikarume kaina njira eu arumi na nkorokiejo muntu rukutha na payslip akalemwe kura irato akalemwe kura suti akalemwe kura soksi kana into bingi kawira itukuromba nete yo kinene irumi bia muntu omunene yo na osaba murungu itu era amiru bikira okwenda ukeya kwithirwo u inkia yeye thurirwe itari ngu itari bya kuria kinya mwekuru kana mbi kwirwa ura kwirwa atari ngu imbia urite kweri ndene miru kenda gukinya muntu tingu athurwa muntu te utumba kuigurira kwirara na bya kuria athurwa na miru yuri athomi meario je gavana Mwangaza ntukwegorono roterwe gembe lite kwa dukana go kunena kwa madhugani nyamerio barena abo pathingati ba gavana Kaira Mwangaza bakiwa na ithire bobo kwa lekira kiri nkorone kya muuma eni ngaro ko wengenyo bangi nabo bakaweza bishop na aterete bunene murungu na mutana mutuma murumani tukuromba gwatwa kunda roji urumenya ki wathiria twarikia kurera andu unogoke tukutaneni tusange tufanye hiyo maneno yote na Mero itakuwa na amani kwa sababu mmoja wetu kama kiongozi ambaye ni Reverend Kazizi watu watakoma ama huyu ngavana atakoma kumtusi. Report Rantoshero TV kumaje kingine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mungera. Akaribe Gembe Central ni baritete uge bwao kumania na ndionga ya Mwangaza nteri untuku yegoro ndionga iria iratigirire gasagasa na nkuchane okatigati kagwati mbaru na aregani bawe akariba bane bakumeneria Mwangaza bakiuga arejire akamatete njuri yawe ya kuthangikia kariaria kinya bamenerete borithi bakangeta ni kutumirwa boe gesiasa bakiuga ni baraerekanya gikundi kiria kirakamati kuthangarania thiri ni bataririte kureka kunganirwa ni miario ya ngavana iria araitire ya kwerekeria kiri munini wawe Mutumantu Ithinkia bakiuga batetikiria ngavana eja kwagira Anthony DG Mutumanja kwao bamwirete bamenye gukeja kwithirwa ati Mutuma batende munenkera kura iria bamwere kuma Igembe kirithurano bithiru. Marion Karugi naranirite nabo akanto aliapita nyingi kinyangu chemwenda muraya atoke uga ngavana akwira mbayate ambaye baba itegeina ndokurume nao siko nato leo yetegeakia sisi watu wa Uganda tutaki Arabu kama bakora baba kwa kenda waya muda akaroba muno kwa kenda waya muda ikerudi kate kerudi wala ikere na kora toke la Mungu na kile isiano ndio kata ndiri ndo byako ndai tana mokoro wako na biasi yako ndauliate iliako ambekera ndabeni hapo nipatia hata shilingi moja hata murere roni kenda kiwa prison alipatia heshima kama mama alipatia heshima nitamwekea mwako na mama barale miezi 5 iliatoenda ndabeni nitamwore ngosha wekea nadamu wao rusiene nadamu wao sala milioni ya mwe nadamu wao ada kwa mwenye askari ndio naomba mbele kwa bila yeye wewe kama wako wanakwenda kwa yule alipatia heshima askari wa prison kinake ndio kakona mbele watu akiona ni miario ya gavana Kawira Mwangaza ya kuthara munini wawe Mutumantu Ithingia ira yakanite muthutira yu munene akariba gicio kia Igembe Central na arara ikinyitie oro bakionania muthuro na kuria gavana na amenyere miario ya wera kwaria na watire munini wawe Anthony nuregiro urayukia Mike nora urauga burotetherie Mutuma buro mwere nguo buro mwetherie bura weturora moya nau ari nthi utheri ari askari operation uramubwithiria mantu kenda deputy governor oku po number 1 kwire muntu wo wita Mutumantu Ithingia we muyukia uri okimenya hapo mbere ari mwana chairman onjori number 2 ari reverend
kanisa cia Methodist. Number 3 ari askari o prison. Kwa musara yo prison na musara yo reverendi te kuona yaka muntu gomba kwithirwa atena nguo eta kiunu no ntuba kwithirwa atiri thaira uwo mwirire muntu ra wetete kuyukiria nguo witomo akenda governor ku atari na nguo lakini nuona kwibiende eneke ni untu uteto yukia chogore mo mero methia deputy oku oyukirie muntu kumenye na inya nuntu ria ukuibwa muntu reverend wa Methodist tere gembe ake Methodist ire Kenya mzima mero mzima isawasawa kwa huyu muntu kumenyekana mero yonde kana taloi ende kanywa karoraririe we ngavana mbere we ngavana Mwachi Anthony we muntu muthuku nuntu bakwithirwo te bati kubwithiria muntu onto rigu turakua kwathoma Biblia rigu ntigua we bishop era wa njare saindi kamenya biethanania kana na tothoma Biblia ku so ende ngavana ni deputy governor to mutuma ntwethingia imuntu strong kinyambia chiethe ake itomba kureka muntu weta kiunu utwirete na murire tanguo tikintu kio twira kiu nontu twamurerete agwa kinyite na twamwikera nguo ayu ni aiwewe uwa muntu no murerete nguo akabutona nena miaka 18 kana muntu munene ni kintu kia aibu sana. Akaribani bokiririte ngavana na kuani wora banganitie antu barabara onekanite bakamati na lori na baikabirite na mithimbo bakiwanindwa bararetete nkuluki bakimeneria mabisa bakituo kia borisi kia Kangeta bakiwa antu awiko karia na utira kwina thiri bono kabaraete metho ikundikira kirari na lori bakiuria ipoa usunkuna mabisaba na kujukia talia rirari batiri ituronere rutererwo kariro ngosi DCC igembe centru rokiana ngari cia polisi cietokaria antu bena mite banji amete na icio na mite ku na lori lakini antu bwi barakaritwe iborisi kuni ongwana kumanisa batu tu wananchi ba igembe centru kanjia ka kuonde ko igembe tutena haki polisi yeyo karia mani yethira ekwo lakini bila turolelerio ro katurone mite thitangi ure yirenio na polisi nabo ba defendete mitire thitangi tuteko miagithii Kenya turi kana inara aiti ndwene nara kuri nara karira githinya DCC o Gembe Central wethurane ka ba joint na gavana nontu tewetikia aitikiria antu babo mwisho kauriende ke forma gavana jure kire mitira thitangi arakamatite na lorira ndoria wa urare anie kari kana natia antu begembe bakwethetie birabira tumito bakamatira mitenditani ndo birare irabyo pipes na matangi no bakamatire basoka bibatia bego urantu begembe kabisa baura antu beto mitenditani bakamatara hoy bakamata pipe na bakamata matangi abasoka byo kongo kola pon security agencies sionde Gembe Central ina county commission ina DCC bore bokari antu baya amdikenda baya bokora wananchi begembe Central na ndoborie aipo au tafadhali nechunguze askari ba Gembe Central bongozi ni DC na kwenda kuromba DCC tafadhali kwenda kuromba abachunguzwe either kwethera nikatwakariro aiti turi kana ndi RC turi mbatinkaua kaba aiti nkilokie Gembe Central nontu temea kuthiata askari bathiata na muntu ena miti ena icho na imuntu etite kuura yorongi na kwenda kuromba ipoa nechunguze manto yau na antu babati kwethira bonde kinya baringi transfer kaba buti ngui na antu bara bonde babati barabarari na miti thitangi ni bamenerete kinya mutaratara ngavana aratumaira kweyana into birara kamatete bakiwa antu no kabaratharanire na bamwe batiwa na maringangirwa na kinya into birari ko bakinyela batabiona ndeyite mbigirite pipe 325 na ngavana na atangasire tukwa pipe 325 lakini kintu kira kirandiaririe ararikire kumau antu baba ari amete thitangi baraura ngari bayukia pipe cionthe na ingwitikia pipe itha itumbito itorombere wokwa na kainya ketu ipipe 130 nkiripotera Weru TV Kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua Heta na mbere kuthingatiria nteto cietu itucokerete nkumenyithie cio tariria
Aro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujoka bakara wo chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tipo akiwa raia bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega bora Raha Premium Kavagara ndarika ithano akinkimanite na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa buma otike goromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutujo Kavagara wa. Ukanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no ukanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nyuma ya Kawira Mwangaza gukinya ntere cia mwathi muno kamweline na kuria ekuru kurikithia gavana niwe musiasa Mantire aigua na nde ntuku ya Narua Mantire ni akinyite ntere jina gutirimana na ekuru baba kirigikaro na ekuru ba Mantire ni aborete kira kiongwa bagunikite nakyo kumane na ndionga eji ya Mwangaza. Ekuru baba bagitikiria gutena bata ya gavana kweza nturene na mirandire tiriki na nkurukini mirandire bakwendanira mbikia kugarura na kinya kuguna mutoro jakari baugite chuburi emwe iria baerwe na tubeja tunini tutumba kinya kugawa bwega katikati kao. Nicola Chabari na Chionkuruki. Endege togo minyi mama re imbirenge orethete gweranto imama. Nyuma ya Kawira Mwangaza kurionga ntere etia kamweline kiumia akithiru na kugeria kirindi kiugerie na inya nikenda Mantile aigwa ati gavana ni mama endi Mantile no nakinyete kiri ikundi wa bibi na kubaira ati ni uma gavana imama no endi ataruthagia ntu kia baita kiri antu bantere ino nderwa sibitare yokerwe imunya na netwera ukumaruete tatia kandarongoete Kawira nonto aguora koroguara ni aruorerwe gavana ke agoya antu imbiona na cia gavana no gareo te alama ara ko ekibao kegerio ke gavana na aruore sibitari ende no torongo ciende ruori kwerwe kama ara Kawira antu baguwa na batethe muno etaro bwethie na bulani yare rekero pipe ronywero kambe chafu antu bage beta baita mwera onto lengera gereito engabana na munya engabana botaitario abigibigi ibuita cerware ende ni mbibo toera anto baga batai bego anjerio to ramaiya bogaga igaitega kengari ata unegereta goro gwa ende no tokire waya oichiko Okoje bokionanagia ati ni uma kinya cibitari ira yerikana ikurugurwa ni gavana no akajingitwe mirango ariuga kinya mantu megio karia gavana goje no awe wakoroterwa kiara nderau Kawira re ndwari na kwere ndwari na nderadia ndwari akwere Kawira ro muchuna ngari jele iraria nae muntu onto imanyara patereki na muthagoco no omwari ya mutindwa na nchoma o chimani na buri gotho na muchingero ande tadia atugareti ende bawo salama bwa thoga no toko mina bothogerete ngari jele che ndwari ari askari okay biara nena ngari jele che thirika iwegora mauta ikaunti kwe muntu ora Rwanda ro kinyari aborongo wachendete nkwenda kyai wete kyako ikagwaria uma ndweri ria ari askari okay biara yonto mbibacho murimo ngethima myunde ombe ampa ya askari thate na mpangari yele ngathime ombe keti ndwari nteke thime murungu nomwe alafu ende muntu ya tuimberia magai ogwa no endere chiko na aburoni kabori ya chiko no ete muntu ayo aburoni weta kwendika nitika ego matunda ya ego enda je yao kugera ngwa ciaku ya kangoroko
Wana memba ba ikundi eke barabara kire muchemania ojo kinyabongo iboko jera naku into bira byongwa to ere tu sondiso oyita nenkero ngiri 20 lo inande yako itangwa kanyama ngiri 20 kiranto ngiri anto mana muwanja na bebutere ndebayire yana loyi ya baba ina thimo kinya loyi kinya ithano bukania batwere tote kure ano twere endure kamuntu ateka ekombe kire ane 12 ore muziari loyo bayira atia na to minyo bayira ende ya wengo tila ko minya kwaya na taka nkaita ngo kanyama na intonte ko minya kwaya akethe na to ere bikwana biayeka ende twere katokuatere batwe mendeleo ni yeye na muntoro ko minya nikere anto aetete anto bara bayero embasari ha karibu bonza ne form 4 na ne form 4 ereko nere torere ngotalera ne komi ore wantore ore kenoro ore ke kwera bange orongo wakwa no mwe wa mweti okale nonge wanjo suonto inyinge nonge totalana beguti baba mvara teratia baratera baroya maratasi yarana bavula etembasari yara ya mwaka muthiru nende ikango bwera woni ndo mwana kinyo wakiorie no mbezo wite kinyako ikundi byare yabi binge na biyeyete orore angabana biyeyete kerengabana na bia anire biteki nyano ebimwe bitone nombi kinyero ro konywa kemwe ontoke kamweline na ndreyete wenga ke andikithe ke number 7 lakini gitathomerwe na binge biro kuona bire abitone nombi okweya kurana mantile kuromba kura ciangabana no ntote kurana munya no ntote kurana kereito no ntote kurana lentore kumantile kare mbere maiteko minkoloki yao yakawera ichiko achoborie emwe ngekoro mana mwanja ikabiro waruanga ne ngarwane oro yo kana kuma Kamwalina Gebe North Petan Class Chabare. Mbunge ya kaunti ya Meru ni chokerete nyuma ya rutha ruraja haria tukiaraniria na mutongereria wa baria baingi augite bachokete na murutira na wirubu nene bwa kuritira mumiru ngugi akierekeria ngavana Kawira Mwangaza MC ucho augite bakongera kathari kiri guchunka mirandi iria yagairwe mbecha ni mbunge ukenda gutigira mbecha ici ni tumiri uria kubatere no rite Mwangaza gutiga gutinda kumakia MC kiri nyomba chanteto na kurumira weti na mbere ni kwithira ntuku chawe ni ntare muthuru murioki ni agutumenyithia me county assembly ya Meru kwithwa iru yoga gitakaraja na imthyo narua ibombite kwithwa baichokera na untu bambere bra bugite ni ati baketho bagite na mbere mantho ja gutegera mbecha cha county Meru guthitumika muno kirimira ndira batengete kirim budget iji ira betaka itemized budget 6 million per ward ira twekire na mbecha ira wa times na 45 wands 1.6 million no iko 1.6 billion no iko Kawira Mwangaza itaka akawanga anga ofisi yekwe tenga kina anga ofisi yekwe puretera lakini mbecha ira ni MCA wekireta ke budget mbecha cha maendeleo ndene Meru 3.6 billion ira ibureta itake development ndene Meru so 3.6 minus 1.6 chetiara 2 billion alafu mbecha ira igichonde 2 billion ichon kwenda Meru bamuria kiuria na uwa wetira bamuria atiri aire ngoti na chore obangeta wiki yao no ndogoro ngoti na chio na acha flagship project obangeta wiki yao ko bangeta wiki adaragani Kawira kanisi ulo ira Meru waita beko batalira mirandi MC ra ikreta ke budget batalira na orotu na 2 billion reke flagship project urenda kuthithia atia kwena bilioni ingi leti na mama aretete ngwesi wondi na kithi mawa kana ithana kithi kana thirikangeta yete na mbeca ira muriani na biro bwatiro abire na bino endetie MC agia kuwa ikaura matres na mandibutire ora tukiona barabara kweli kile kiuga ya kuorwa nyambe siringi bilioni yele ikauma na ire nikarita ngwembea MC baba na liba kwena mirandi kathumba ira batengete na maturene yombete kwithwe kiunganwa nengi kutejanirwa bakiguntu bubu bomba kwithwa ni njambe kuria mbeca na bakithwa bakibuthingatira na mbuge otuthithitio nondo Kawira imungumania na imto district na gerete kwaragania budget ye muno na etagire kumanji nini imwe njere imwe akachoka akaita mirandi imwe twekire ikenda ona ara akarumia no chiringi nkori mbie gutumi
angatania budget ira twathithitie na inyambe cia ofisi yewe million 160 ira twamukurukire na twamwikire atarike kurinya no ithira atambe ari no ithire no mwananchi okainda nekera kuona oito amwere mbeca ciawe mwananchi okainda tumwikira mbeca ciawe ko na ari million 160 cia wakiri no chuambia bura ukona thiringi ya kuruma uritoka ithira project ithutiire gantu kanene uruma uyatorinira project ithano kendo rita project ile bia chitiara project chiako chionthire nkurukitie ndene nyaki west na teninkake tukachithingata tuthereta no DMZ we tayari kwevera project chietu chikinyangwa nikyo gatumite twitakire hatemist budget na uthunguthekana ukarenthi ngugiuge gaitora kwagirite leo ni ngugira tukarita ana bubu kirimandu ja Kawira Mwangaza kuona wita wandine kuchora na MC baitana mongugi MC baba betha bakimwira uyu na gintu akurigana mono o mwarimu eja ka skuru eja muntu akawa manire 10 na division mbuku ingana ithatu ngore kwa ri manire 10 nyonde MC ntomba kokora na division mbuku ithatu buru icho kweja cho kisima otoreterete arabu keja kuruma nau ukiuga no mbere nchete akura aragwa kwa ninte kwenda mbere cha no ntinite kwerencha nanti imbyo ko mbere nchera katiba neto ete mtu ro chiawe owenga hana Kawira Mwangaza itangu gira o ero no ntito kurukira kila kitu na nde mutuma mbitengo gekwa ikenda mwananchi okainda ona gintu konte kwenda kwa nchi ogwe na oni ntio kwerencha nti imbyo mbere nchera contract ageta aburete kwethrwa ena ambite kibao uko contractor ko waka ikiromite ngani kuthithwa the scope of work ekero the barabara edithirwa grading ekathithirwa marami ekathithirwa culverting drainage compaction na the name of the engineer barabara gwaka barabara narua utike bao bekirite ne kenda mwananchi atethiria kuthithia oversight no tono nenkerete antu baku contract tutarega banenkere contract lakini what we want is standard work na muthire nandi ni meario Kawira Mwangaza kini mutuma nto ithingia na kinya ntiongira kuthithia lakini nkwenda kwira antu betu pole no ntubora ntubakangeta ba euro lori cia kombori nyingi na mitibeta kuuro cia tumira milioni ya ithatu basari ita kwa ya no milioni ile nyaibu kubwa na ingotekia ngabana inkona sarakazi inge kuthithia ndone goro matete antu na mitarimbo na arabwegembe muno ankwere iji iria twita kicks of a dying horse ya ndonera ukiaria mantu Kawira mantu ya deputy governor kwera deputy governor eti kwa muraira nguo koko ndombera Kawira o deputy governor kari kiunu wi mumenya atari na nguo umwira kwa muraira nguo umwira kwa etire wikira ithitoro ya baloti uti marito yange ari miru iria mutuma akire ari miru urona kwa ikire baloti kendo chindete so mantu ya kuyotwiranga mutuma kwa heshima kana kuwa wewe heshima iwo waachirie Muthuri Murioki Oru TV Mutirio Kangangi. Kaunti ya Meru iri kanyene ka 35 kiritwanya 47 kiri kithimi kio ritingugi kuringana na otwiria buria buthithitwe ni kambuni ya Infotrack. Kaunti ya Murang'a iri etongeretwe ni Irungu Kang'ata niyo itharite buru na kujukia kanya ka mbere. Kaunti ya Gladys Wanga ya Homa Bay nejukite namba 2 na kuthingatirwa ni Kisumu, Nyeri na West Pokot muthingatano. Antu ba Meru atori ba Meru nibo Isiolo bari kanyene ka 43 nayo Tharaka Nithi ikiwatira kanya ke 13. Kaunti ya Cecily Mbarire tayo Embu iri kanyene ka 26. Kanjo ya Aminista itongeretwe ni Rais Ruto nekite gikaro na gukurukia trilioni 4 ijiri kiri budget ya mwaka jwa thirikari jwa 2025-2026 kiri mbeche iji trilioni 3.9 igatumika kiri kuria mabataro ja withire irio michara na bilioni 525 chite kiri mirandi ya witi na mbere. Mwaka juju thirikari cha matura igairi mungana jo bilioni 536 Anthony Kathenya ni akumurika.
Kanjune ya mawaziri utongeretwe ni Rais William Ruto liu netukitie budget njeru ya mwaka kigina wa 2025 na 2026 ya trilioni 4 Heavenly Father, I want to thank you for this meeting. Thank you for bringing all of us here. Kiri budget ino trilioni 3.9 ikathiki matumiri mantuku wantuku bilioni 725 ikithija kimaendeleo bilioni 436 ikethirwe kirekerio kithirikari ja county kiri matumiri nkorani na bilioni 5 na jo ikathiki mauntu maria makumira kiri muswada gaibwa akigina katika thirikari na thirikari ja county kanjuni ya mawaziri ni tengete trilioni 2.8 bilioni 405 itenga kimuga wakigina kithirikari ja county na bilioni 10.6 kilo wakigina kiong'anania kanjuni ya mawaziri okagita gaka niongerete bilioni 69.8 kithirikari ja county bilioni 12.8 ikirigagirwo kuma kithirikari nene na bilioni 50.9 kiuma kionjorithia nje ya Kenya. We commit the plans and the agendas that we have for the people of Kenya to your good hand. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Munini wa Rais Profesa Kindiki ni amenerete uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kumania na miario yawe ati niwe uri na mwerekera jwa kura cha Kirimara. Kindiki augite Kirimara ni giki nene na mtu atumba gukamata mathuganio jakari. Kindiki nkurukia augite gute mutongeria kinya umwe na bwawe omba kuga niwe ukarita mwerekera jwa Kirimara. Hapa Kirigiti Stadium. Ndio tuketi namna hii watu 20,000 tuambiane maneno. Mtu anapanda kiwa hivi kidogo. This is just hili mwanzo first year at the end of my second year in office. Nataka mniliulize baada ya hii miaka miwili. See, I've said God willing I'll do annual review this year at the end of first year at the end of my second year in office. Nataka mniulize nyinyi mkiwa watu ya Kiambu. Wewe umekuwa deputy president 2 years now. Tell us, ni agenda gani ya Kiambu umesukuma? Si namna hiyo? Mambo ya maziwa, mambo ya majani chai, mambo ya kahawa. Yeah. Wale wengine nao wanapigana na sisi, waambiwe nao hata nyinyi mlikuwa na wakati. Ni agenda gani ya Kiambu ulisukuma mbele? Si namna hiyo? Ama namna gani? Si kila mtu amekuwa na nafasi? Kila mtu isipokuwa Wajakoya. Huyo ndio huyo hajakuwa na nafasi. Lakini hao wengine sijui nani ule mtu ya Wiper si alikuwa vice president. Mwaka ngapi? With a very good president. He was the vice president of President Kibaki. A gentleman, self-assured, he is never insecure. That friend of ours did nothing for Central, for Nyanza, for si wacha ni name zile zingine ndio tutamalizia Seikuru. Si ni kweli? Miaka ngapi? Vice president. So there is a difference between politics and leadership. There is a difference between transformation and populism. President Ruto has said many times, if the transformation of Kenya will cost his popularity, so be it. Abunge barutererwa North Eastern ni baumirite mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka bakimuria arombe urekeri ni untu bwa gutonyere tware Rais Ruto kuga batere kungwa mauri mbere bae wa ibande bariuga itware uri Ruto tere siasa ende ne kioto kiao kagite ne ukauna wenga bana wa Nyeri Mutaika Higa na ugite miario yawe ari Laikipia gukoni antu barutererwa Masai no kaya ngaratanirwe na kwambiriria gutumirwa ni aregani bawe kenda muringa gisiasa.
na siku ya leo ningetaka kuzungumzia kuhusu matamshi ambayo yalikuwa jana katika mazishi kule Laikipia. Matamshi ambapo yalizungumzwa kwa lugha ya Kikuyu, na nimefahamishwa kwamba yale maneno yamekuwa ya kuwakera watu wa kutoka jamii ya Maa. Ningetaka siku ya leo mwanzo ni waambie pole kama pengine kuna mtu yeyote ambaye mambo yale yalimuudhi kwa sababu ama matamshi yale, kwa sababu kulingana nasi hatukukusudia kwa njia yoyote ile kumkera, kumkasirisha, kumkashifu mtu yeyote, awe wa jamii yoyote kutoka taifa hili, na hata watu kutoka jamii ya Maa ambao ni marafiki zetu. Kuna historia ndefu kati yetu na jinsi tunavyoishi pamoja, hasa ukikumbuka kutoka wakati ule wa zama. Ukiangalia majina mengi ambayo yametokana hata kwetu, majina kama Wamaitha na mengine, yale yote yametokana na jamii ya Wamaa. Na kwa hivyo ningetaka niseme pole kwao wote kama kuna mtu ambaye ameudhika na yale maneno tuliyoyazungumza jana katika mazishi, na tuseme kwamba hatukukusudia kwa njia yoyote ile kumkera au kumkashifu mtu yoyote. Pia hatukutaka kumdhihaki yeyote. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba waweze kukubali na niseme pole. Asante sana. Athomi na atongeria ni batirimene kirimambura ja gucokia nkatho ja Profesa Kareminyaga gutwika mutongeria wa rwangi rwa mathomo otwiria na mabataro ja aritwa ndene ya University ya Tharaka. Bamwe babaria bakinyite kiathone giki ni amwe na uria wari Minister wa Kithomo Profesa Jacob Kaimenyi na kinya Vice Chancellor wa Chuka University niwe Profesa Henry Mutembei. Aria bakioneka kuringira ndebe Profesa Njoka kujukia giti kia ungabana Tharaka Nithi kiriki thurano twitite. Profesa Kareminyaga ni mwekuru wa Profesa Erastus Njoka, tora tugutaririrwa ni Samuel Kaishima. Kiatho gia gucokia nkatho gia Profesa Veronica Kareminyaga ura imwekuru wa Profesa Erastus Njoka nyuma ya gutarwo gitini kia mutetheria wa munini wa Chancellor wa University ya Tharaka gitigitwe na atongoria mwanya mwanya bario Minister wa tene wa Kithomo Jacob Kaimenyi na munini wa Chancellor wa University ya Chuka Profesa Henry Mutembei. Atongoria mwanya mwanya ibawetete Profesa Karemi tamuruti wira wa kwirutaniria ontobra bakuga ibubotemete akaewa utongoria bubu. In this country we have about 78 universities. Amongst them 42 are public universities. How many women are deputy vice chancellors? In public universities, less than 5, and one of them is Vero. See, that is a great achievement. They say that true leadership is not about titles, but about service. And if there is someone who amplifies this, then it is Professor Kareminyaga, a woman of intellect, grace, and most importantly, faith. On behalf of Tharaka University, I would like really to thank God for what he has done to make sure that Professor Veronica, out of her hard work that she has put in Tharaka University, that she has been able to be confirmed. Iba mupete mataro mabura abatiri kwirutaniria gutumikira mugongo wa university nu. We shall not hear in your university somebody has been admitted to do a master's degree with a D-. Be a defender of standards. Karemi, I want to congratulate you. Na nkwere ninkathe wanenkerwa ya kurutira antoira. Kwagu diurutire antoira ukimenyaga service to humanity, service to God. Yesu mwenyewe alitoka kwa comfort zone akakuja kutumikia watu wa Mungu. Si ni kweli?
don't use the position you have been given for your own benefit. Ikiathoniku arachiachacha ugavana cha kithurano kinene kijite chumirite atongoria mwanya bakiringagira ndebe Profesa Erastus Njoka kujukia gitiku. Kaunti yetu iri na utongoria na guti mutongoria nchalenjaga ngavana na mwirire athie na mbere arute wira wa buria kubota, lakini 2027 anengere Profesa mwanya wanatika kulikio tu kushindana nwe. Professor, I respect you nonto oteronga magaru manano kwa twiraga okame kishwa tarakanithi we katambi Singapore akame kishwa tarakanithi we karata Singapore. Ile inashinda watu hapa ni kuambia Njoka hajui kuongea, ati hatu anajua kuongea. Wacha niwaulize hao akina watu wako na hizi nguo, hata kama mtu ataongea na wewe afanya hivi usikie si atafanya mzae watoto. Akiongea na wewe na mkono hivi na akuja azae watoto wasome, si iko shida wapi? Musa mwenyewe eliengalia vaikanta taulaga. Musa mwenyewe pleaded with God because he doesn't know how to talk. God himself told him, Musa wewe, you will be the one to lead the people, but I'll get you somebody who will be able to talk for you. We can talk for Professor, isn't it? We can talk for Professor. Njoka na wetete mworoto ura umutindikite guchwa gitiku ria mairi. Vision yakwa ni ya kutumira kithomo nikenda tusolve problems yetu, tutigatumire kimwiri. Mwambere tucue njira cia kuthiria unemployment nundu ciana cietu ithinikite ciagĩa na thĩna mĩingĩ mũno, mamwe magecuria makarĩa drugs nundu wa kwaga wĩra. Rĩu tũbatiĩ gwĩciria tũrĩ pamwe as a community nĩ tũrũthate akenda andũ magĩa wĩra, na solution ni simple ni gũtuma industries. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Muthoji wa mathabu ja thirikari Nancy Kathongo ntuko ya Narua na ariongete ntere cha Embu na aria ugite mbunge ya seneti ne bati gutigirwa ngugi ya kuthondeka mawatho ja gitumi jara jombekia kwagirithia nthiguru ya Kenya. Augite mbunge cha kaunti na cho chibati kuongerwa kathari kenda bomba kuthoja mirandi ya thirikari cha makaunti. Augite thina ya kaunti ya Embu ne kurumira mirandi mingi kwa kagita kamwe. Seeing a few issues concerning effective use of public resources. They are saying it's because they inherited a lot of pending bills, so they are concentrating more on paying pending bills and clearing what they owe for staff deductions as they try to also balance development projects concurrently. So that has been an issue that we raised with the governor this morning, and she said they've been working with the team. And as these reports are being discussed at Senate, we want to see the county assemblies play this role more strongly. And if possible, the Senate to concentrate more on higher matters, policy issues, legislative issues concerning devolution, and the other issues of operational be handled at county assemblies, because they are also required by the Constitution to play their oversight role. Atongeria ba aritoa baria bathurirwa kire cukuru ya Tharaka University ni bathithiritwe mambura ja mwanya ja kubombithia kwambiriria ngugi ya watongereria cukuru neu bario Vice Chancellor Professor Peter Kinyua Muriungi ni bainyiritie bata ya kureka mbeu mbithi kwithura bagitonya kire utongeria na chokete aromba atongeria baria bari na umenyeria bwa utongeria kuigika na kinya kuijaga mbeu mbithi na mataro kenda kinya bomba kuthara kiritwanya twa utongeria. Paul Kabithe ni agutumenyithia. Yarira mbuto ya tongoria baimbia barito basukuru ya Tharaka University bakunyithagwa muma. Vice Chancellor wa Tharaka University Professor Peter Kinyua Muriungi na wetete utongoria barito bore bwa kiguni muno kiri gwaka na gukiria tongoria baro. Wanafunzi ambao wako katika chuo vikuu, even in secondary, even in primary, wakuwe wazalendo baadaye pale watakuwa wanachagua governor, wanachagua senator, wanachagua president, wanaanza huku chini. Usipowafunza huko mbeleni hawatajua, ndio utapata vijana wapati kura na vijana hawapigi kura. Kwa hivyo hapa chuo chetu tunawafunza kuwa wazalendo, because
mwanafunzi mzalendo ni yule ambaye anapiga kura. Na kumbuka, unapopiga kura pia unajenga maisha yako, because ukichagua kiongozi mwenye atafanya maendeleo, basi nchi haitaendelea. Kwa hivyo kuna umuhimu sana ya kuwafunza haswa vijana wadogo kupiga kura, kupata ile kura na kuparticipate katika hizi maneno za demokrasia. Agitumira kanya gakuria mbuto ino imbia gutumira gitere gukire kibendera kia university ne Nkurukwi araba ithiritwe na gutigira ni gukura bururu. Watu wamefanya vizuri hapa Kenya, wamefanya pia East Africa. I would want now to hear somebody kutoka Tharaka University ameenda huko Olympics, ndio chuo chetu kijulikane vizuri. Then jambo lile lingine tunataka ni innovations. University inajulikana through research na innovation. Kama huku kuna njua sana, hii njua ni nini tunaweza fanya nayo ambayo inaweza saidia ulimwengu mzima? So tunataka mtu ambaye akiketi hivi akiona njua anaanza kufikiria hii njua inaweza tumika namna gani. So nataka wanafunzi wetu wawe na mafikira makubwa so that they can come up with innovations. Raisi kana mutongere wa mbuto ino bona Peter Muthomi no akiwaga icuri cukuru ino yombe gukira Nkuruki. Mwena kuria tori kuba watambaru ni kingo bomba kurikithia moroto wao gutena wagagu. Nilikuwa na moyo wa kuwatumikia wanafunzi wa chuo cha Tharaka na kukifanya chuo chetu kiwe chuo ambacho ni kizuri kama vio vingine katika nchi yetu. Nilifanya hivyo kuhakikisha ya kwamba chuo chetu pia kinakuwa kama hivyo vio vingine katika Kenya na Afrika mzima. Wito wangu kwa wanafunzi wenzangu ni kusema tuwe na amani, tuimarike, tukuje pamoja, tuungane, tuwe kama wanafunzi wa familia moja, watoto wa familia moja, ili tuweze kuendeleza na kukuza chuo chetu cha Tharaka. Watu wa jamii huko nje pia na waomba tushirikiane na chuo chetu ili tuweze kufanya chuo chetu kiwe chema na kikuwe kizuri zaidi na zaidi. Kiripotera Waru TV kuma chukuruni ya Tharaka University. Kiripotera Waru TV kuma chukuruni ya Tharaka University wa dini ya Nkondi. Bitu wa Paul Ogwa Kabethe. Gikundi kiria gikuringithanwa na musiasa Okiya Mtata ni gikinyite mukawene jumwe ntere cha mitheru kwaraniria na akari kuthikira mendekithia jao kenda bomba kuthondeka manifesto ire gatumirwa ni Mtata kiri kuromba giti kia urais kiri ithurano bia 2027. Gikundi giki ni kimeneretie thirikari ya Kenya Kwanza ni untu bwa mubango jasha bakiuga rwangirwo gima ruri Antoni Acheke. Lakini Okiya Mtata ne muisene muteteri no rwagira antu muno nakwelewa mauntu ma sheria nakwelewa mauntu ma constitution, and this is the right way ya kurutha siasa. Presidential Exploratory Committee wira wayo ni kuthikiria every single voice, but baria ndani tukuigwa shai na thina, tukuigwa ni shaka na ni chief ina thina, tukuigwa murimi na twina murimi ani agutwethecera nteto ji urimi, ni tukuigwa nteto ji barabara Tharaka Nithi. Biashara nyingi ithiritwe ni excess taxation. County nego taxi, national government nego taxi, LD nego taxi. Ulithima inge sibitari ukethera ukerwa system je down, lengi ono ageria ku register. Ukerwa bado tumba ku register, system je down. Kana wetho no registrate, ukethera watindwa line ni the ode, ukera gwetera tugu confirm ke systems. Riu ke une kiongo gwa twinyeretie muno, no ntwendera twari na NHIF. At least ni mauntu ni mafruaga wega no agenda thibitari ugatiritwa na gutari na nkujanio nyingi. Ogumereke nenkiromba ne ati thirikari no rikuna iga ukathubani niciokie urimi na urito baterie. Asubuhi tulikula nduma na chai na yule farmer ambaye alipanda hizo nduma, sasa tunaelewa yeye ana shida kubwa ya maji, mfuko wake hauna pesa, and yet sisi tunashiba na yeye analala njaa, haezi lipia watoto wake school fees. Onyo twakinyira muthejo anteto chieto cheruthe thaithatu tuchemanie ruju rukiri ndene ya mubango jwa kugukia ngakwendirira utuku bubwega beta Maureen Kinya.